Ang tegarang kena hang malu. Iyan ulian rahayu lah rasotan sido kaisinan nekengket patut sanang margiang lah. Tamaneng lah pang sido jangkok mekuranan kelawan lo. Oh, matur jebos. Siosan ngalih rapi bencepok lah ide kelorano nya apa sing Kamen jantan ngiring sampun nabi cokor dewa niki jengah ratu jurang musian tan sido jangkap makurana keluar orang sampun niki sampun Jongrang wesi. Ilong nage paksa napa? Mula doasa nadi lekat jelek. Kepakan luas di pelakan adem leganang. Jumah yang barangnya mulai alih. Kalau yang saja cara lau luwe, ni mula beraratu jongrang wesi. Bapak nama po? Nak mula kasub. Tuganane midoa ngelah sesenengan kalau mara idau gen senang ragau nak istri sing deman mesewo maro kalah subuh merabian nak istri suamin naki raka naki gebuk sedang idau kayunya sing di subuh balu kerbakat tampadang doning satyo nak istri kin rabi nuak rako mesatyo sedo sarang raka idau kawanan kayang jani kene sing kebubu ngalih kuran yen keduling pidan mula jelek mula yen duaso lekat bikas mula jelek kayang mati nu abo jelek yo po ngade-ade malu bapong raos mekejang subuh sido ban bapo nyarjo buat kejelekan gelah nenten malu kayang jani nenten titiang kemau nuning jaga te sampun nuning ring pemarkan cokori dewa pikayune kaon. Nah mumpung lantas gelah ke bawah jelek pang mau bukti kejelekan gelah pina keuntang kayang gelah mula lakar ketemu tekeneng bapuk kayun jokori dewa sapun nabi uno kene nyuakang pianak bapune loh ratno walau ka diarap ponok bapune ini pianak bapune nyaruluk sekumargen gelah pengklu pengpat lemasen gelah loh ratno singnya awenang mau tu marikoso lantas kayun gelah sampun boleh mewali-wali ngeremeh pianak titiang ipun nentang ngiring bener di kayun cukuri dewa titiang nanang nih sampun rauh makin sampun api nah nejane mumpung bapak jangkep kelawan pianak bapune besekan papinah bapune boleh kengken dan bapu pang sidong aturan loh ratno manggane pangnyak mekuranan kelawan gelah mangdo titiang netakang mana pianak mangdo ipun ngiring pakayun cukuri dewa ledangan ratu dua gongingi titiang sampun tua kemana hantu titiang mana pianak titiang donengipun sampun seremeh kodewo nenten teman jadin titiang mau pacarake saleripun nenten pacang iring jutat ledangan titiang nenten ngaturan kengken po ide pianak bapune bapu sing ngaturang iyan kene patuh hitungan bapu kelawan pianak bapu suksema titiang ring wacanan cukuri dewa bina kecihna nenten pocol titiang meting-meting ipun saking kantun-kantun tereng memenipune kantos lekat bajang kati mangkin nanti titiang ngubukin sami picutur titiang tutangipun punika awanan manut wacanan kodewa patah mana pianak ring mana nanangne yen gadi kodewa yen wenten panah alpaka tempal ring ramo niki ne becel nah iyan cara bapune ke bawah semelah
Wala jengah ratu jeung urang wesi jantan sila Doneng sami sios becik kordewo ring becik Antosan kengken penaten bapone. Antosan. Lo kengken ni bapa lo. Dadi matakon dia. Anake. Pianake kengken beli, pianak Gandano kenidon anake lingsir uli yung rangus. Depin bapo cuma pangdoa dia ngalan sengkalo. Meraso nyenunda ngaturin idodane kramo banjar. Tunde nongosin bapo cuma. Yen subo pailah bapo patut mati nak sing buongan kau mati. Ayo bapo bros. Rantang walaupun tepukin yang binsek na ingatan. Kengken bisa mani na nakalingsir itu di ratna duit bang. Yen dadi tepeng itu yang beli, angsang beli. Diapin beli ngalin maluan. Nu ada meme nene patut idahan uni nai. Kengkene. Sapetilar Cokori Dewo. Sangkane ngatur pawungun di tiang ngungsi ukir mega kemaring ngururuh. Selendang sutrone. Sapunapi pemargan Cokori Dewo ratu dua. Ini bapak. Melarapan atur pangun bapak nih. Mawas-wasung kawin sida mapi koleh pejalan gelane nih. Ini pusaka kabinahu bapak. Kengken ulo ini. Ayu bakil. Wawanin di tiang ngatur di tiang wau ring Cokori Dewo. Sesampun Cokori Dewo ngaonin di tiang lungo kemego kemar. Rauh idenake lingsir saking jong rangus. Ngarsa yang penyeruane pianak di tiangipun Loratna. Doning nenten wenten manakipun ratu duaku. Awanan di tiang nenten ngaturang ipun ring idenake lingsir. Kawit corah pekayun ido. Dan mo menawi ringan ido wenten nyareng ini. Saking pungkur di tiang ketuak ketempung. Ini bapak dong ketempungan. Wonten duaku. Mangdo nenten bekelang di tiang padam indike puniki. Lu apa nih? Rumah sodan sido antuk di tiang nutup bang. Kewiyaktian Luh Ratno sane angkenin di tiang piana. Menyen ya. Kawit boyo piana di tiang. Menyen. Tan sios ide wantah Gustin di tiang. Saking Ratno duipo. Dia Ratno Sari. Mingsikin gelah. Wenten di tiang. Pecak pengabih ide naki. Ini dong pamananom. Kemudian marah paman matur kene. Ini bidan pasti kesengada wicara rahat pejani paman. Mangdo nenten natur di tiang sat makom apialang ring pemargan Cokori Dewo tangkil wonten duaku. Mangdo Cokori Dewo pawikan. Selendang sutra sane keniang Cokori Dewo ring silo kembal. Bener. Kawit layon idenake lingsir Gustin di tiang makakali. Ajeng wan gelah maka kalian. Awun ide sesampun geseng di tiang dinarma yang di tiang irito. Emen. Kelanya dia lah kan. Wih, kekene. Sampun puputan nih Gusti Anom sampun sedo aduh aku.
Rumah sebinyul pasuecan kawin nih. Besekali bapak nih ngemasin. Konen sidak lang walas kengken bakti nih malu. Jadi kudiang jalan mewali ngalengalan. Ungsi jagat surya dwi po. Apa kukul banyare? Pang presiden bareng-bareng kerja kemurung jongrang usilan. Alon-alon mapi kayun wagung. Ngapi manis tokori dewo kantun munut. Usako ne puniki paico ne ring gunung mego kemar. Kantun letuh pemargi grue. Ketwawu pisan ing serang layon dan Gusti Anom. Sapunapian masucian rien. Saja luwung buka turjane. Bangsing kinucap cuntake. Mapan gelah munut pusaka suci. Miring gelah mesira malome. Aliang ibu ni tongos demekelo. Saget sud maluan alih gelana. Inge ngararis. Mau kalian malam. Muletan simpang kengin ucanan nahlik. Ngayu bagya pai depannya melarapan pusaka suci si depan ngemoleh. Duh kita bersekali bapak dengan masih. Asan. Ien berada bapak si depan rongos merah ayu. Raudan. Mules sakali mules lah rongos lah juang bapak. Asung ida sang yang para medita siderahayu pejalan bapu di kedituan kaden cai ne barang-barang meleganang lur ada dengan pekan pidan Terima kasih. Mati ada yang mersal hidup. Ada yang mati sing ada kena hangapo. Dia yang mai sing udang-udang kamu kidiang bandar. Nyen ada yang ngide, terima kasih. Nyen ada yang kematian, terima kasih. Yang matian udah apa? Yang paling polos. Tewas sang ada gaya bu. Cai degemai sangkaning murang-murang lampak. Utang-utang iban. Mat nyat pada di Jongrangosi. Mat Prabu Mumu mau kejar. From Laibang nak lo. Tiang sing demen nempu kena Laibang nak lo. Yanan tiang kena karmu palo nya. Halo tiang mekat. Dina kuda batisnya. Baik tiang niki. Tumblok kicing. Jadi pang melaban gelang raos nya nadane. Dan tiang $. $. Nggih. Kene larna. Melang mau jalan nih baik tiang nya kan. Ien mula saking tua saja cai. Mat nyat pada di Jongrangosi. Nggih. Melarapan parilaksanaan Gustin Ceritan Rahayu. Nggih. Cai nyak duduklah. Ayo nunduk tiang. Pengudiang sing. Tiang terima kasih yang nunduk kasih. Ien suba megedi uli Jongrangosi dapne cai suba ngelah pemenah di sejeroning pangkuda. Nggih. Walau jadi geladot nawang udiang kebisan jenis. Kebisan diae. Wadah dua lah kebisan. Udiang do. Nyampatkeun pulas. Nyampat kening pulas. Nggih pangbedekan bilihna. Nah. Kelas sing memboyo jeneng muntu kebisan cendol pindah. Tuh, Walau betul, kene.
Ien prade cai subeneket itu di jagat gelas Surya Dwi Puadane. Nggih. Kengken sime perahne majalan ditu. Awe-gawe kekertaning jagat tututan. Nggih. Pelajaran ibu menyama beraya. Nggih. Alih pesewitran. Sila karmone. Banyak nganutin kengken sesananing trikaya parisuda. Trikaya parisuda, manung ning menyama braya. Bener. Medingka panawang. Saya nawang, apa trikaya parisuda? Trikaya parisuda, ning Apa toh? tri delu. Kayo sugih. Suda sudanto lacur. Asa sugih lacur kowe. Ya. No tensi ni Sing, turun sing. kan. Tumben jane gelah kene. Nggih. Uyang-uyangan. Aduh. Ah, dulu. Mailah beli kemo, main ngalih tema. Tolong ini. Beli semeton di mana? Aja mang main. Ah. Odo. Buar. Belum. Ije keralio itu. Bilago perot senyak lae Pak kalah dok kan. Belum lah. Ya. Bungenen bubar kamu. Bungenen ulang Pak ya. Baik. Nase. Dore. Ulang. Jalan. Ulang nih. Tadi sih ada dekat lah. Masih nusingar pada kalah kan nih. Loratna. Lari jalan. Ini samping. Loratna. Mai. Ini kalau lagi. Weh, Hah? ngomong itu bagus sih. Tapi niki Bagus ya. Sinawan. ya Gelah toh. gelas sing ngawang. Kemudian cai milu menggelah. Dan ados megelah. Pengelah pengerosnya dan Ada di tiangnya. Ada di tiang Pedro. antro ada Pedro antro. Tulungin gelah. Pendangan yang ada olah sulit kan jaban saya tulungin gelah. Yang sakit sida ngelemasin ya ulian saya bangu pak. Apa kata ke gelah nyadi yang mah? Andan. Bro, baik sakit, nas sakit. Apa obat sakit nasnya? Sejong orangnya Novadol, nas sakit pensiman kopi ini dodonan tuh. Kopi nginangan. Kopi anu ne nginangan sakit nas ini. Kopi banyu atis itu loh. Seriang ada cekilang. Aduh ale kopi. Sekali. Kopi itu marunya. Susu. Ya. Apa? Orang kopi ben selemnya mah kada. Bro, Ah. selam apa? Hitam-hitam manis no. Tadi anak. Oh ini tulungan. Dia ini bantuan. Dia yang orang ngelemasang.
Banyak lemes. Kenang nak sekarang banyak lemes apa yang ken? Kengken. Lemes ni ya. Bang upah. Kengken bisa ancok-ancok jalan. Sinjung banyak lemes dan Man. tidang idena bantuan orangnya ngelemesin. Itu dini dan Bang upah. bang upah. Apa upah? Apa upah nih? Kengken berjalan gitu kejokan batasnya. Ya, Mungkin dong. keren bungang suang nih. Muni deh. Ini. Hei, Aku dang pak nagi upah. aku udah ngale bapak. Ye. Bapaknya. Bapaknya. Ini marah kopeng Kornel. Aku dang pak, aku dang bongkos. Aku udah ngale bapak mau bongkosan. Kengken maksudnya nih. Ya? Bapak apa mau bongkosan? Bapak apa nih mau bongkosan ya dang? Kalku diang mongkos bapak ah. Mana nih kok Upah aku dang pak, aku dang bongkos tawang cai. apa kok? Rokok. Sinjung ngale bapak mau bongkosan. Apa? Roko kune. Rokok? Nggih. Rokok apa nih? Ya, Rokok apa? Ngelah rokok? lah roko Ih, gelah bos nih. gelah bos nih. Coba takonin dulu. Nggih. Gede-gede rokoknya. Apa orang? Apa orang? Apa kone? Gede. Gede-gede rokoknya. Gede-gede rokoknya gitu. Nggih. Rokon gelah? Nggih. Yen rokon gelah gede, kuala bawa nih. Goyang. Ken nih. Ken. Rokok apa? Rokok apa? Rokok apa gede bawah? Rokok apa? Musim sawang, mulisa. Rokok gede bawa, madan rokok lemputu. Baik. Rokok apa ya kaden? Rokok lemputu. Rokok do tawang. Nih, Terus yang ada lain menurut rokok sampurna dan. ku sempurna. Oh, Ini ken. iya. Yen sampurna liu macam nih. Iya. Ada king, ada mil, ada medium rasa mentol apa ada. Wah, niki sing nyuwun makanap. Niki tenan rokok biasa. Ini sing cara bunga dolar. Rokok lemputu. Kan rokok apa tuh? Rokok cerutu. Wah, rokok cerutu. Rokok apa? Rokok cerutu. Macam mana? Ya? Macam mana? Sini. Ini ajom nih yang tongo sing enak. Nah, Nah, kelas yang keberatan, bro. gelas yang keberatan. Yen dimuni-muni masa sing kuku ngale somah ke bata aku deh. Masa gue sama aku deh. Sing besek bintang di langit itu. Bukan satu gadis di dunia. Singgih saja lingga aku mia mendon kelor ya. Di dunia itu masih lore. Kelas yang demen ngale somah ukut ulian ben memaksa. Memaksa. Yen mula ulian ngangsa-ngangsa jak daja. Daja. Kelas yang keberatan. Gelas yang keberatan. Kemudian gelah dini medet mata. Pameran. Saya gelah ngoyong dini. Nggih. Nyakit hati. Leper. Letuh mata dini long kelamakan. Ayo. Yang. Nyanyi mak. Nyanyi ngangon. Ya. Halo. Weh, wak jeneng jelek, ada nak ngelemesin jigrius nyakin lah. Sing dari nyuang kijab di mana? Kejang bisa aja nengokin. Oh, yang cara cien jenang jelek, asal ada nangan serang, Bang. Jek serang. Jangan lelah. Kalau memang dia perlu, biarkan penasaran. Pokoknya,
Yancang Len, kalau dia memang perlu silakan ke penataran. Wah, ini Maret jelma pulumo. Biarkan penasaran, tawang. Apa mana kecok? Panglah kone buduh kini ya. Wah, Saben kita yang ngaji kan. mek kalian nih. Kalian. Oh iya. Laten nyangke. Buyo kelang yang kalian ben uyut. Diriku tersipu malu. Bila kau tatap wajahku, kala berjumpa saat bersama, dikala berdua, entah apa ku tak tahu. Diriku jadi membisu saat kau genggam jemari tanganku, bahagianya hatiku. Walaupun ku tahu cinta kasihmu terbagi, namun aku tak kuasa lupakan dirimu karena aku cinta. Engkene man. Bangun. Kuangan. Kengken teman. Kuangan kopi Banyu Ates nih man nih. Mana engken, mana engken? bukan apa nih karena cinta. Wah, Adalah kuangan kopi. Diriku tersipu malu. Saat kau pergi. Engken nih. Engken. Cara soket kulit ini kita nih. Sakit nat weh. Kulit pidan cai ngeraksa gelam kerek Ini nih. taman jati nupukin diriku tersipu malu seret bangkiang nih gisiang di tiang jak Awakmu leganye, weh. Kene nah. Nejani pangsing mebalih duen man. nih Pang milu barang ngerasayang. pengendan Mapan yani mare megening nejani. Balas. yang Balas. Weh. Apa kaliwasen? terang benderang nih Gendengane. Balas. Do. jawab gitu kayak kita bingung bener balas malah nyungengit jawab gitu nanti Jawab. aduh Dan ambisi kedo lah. sungguh mati aku kecantol sama kamu paling enak kamu memang paling jempolan body seksi angka 8 Adik kedo. Jelek. Angkat 8-nya jelek. Dibanding orang jelek. Dor kemung, betan kemung. Kemung betul kemung.
Bangkiang ini jenik Gunung Layu. Gejolak Cinta membara membakar dada do asiknya. pegat-pegat gini, sambung. Dukun ingin menyatu rasanya, ingin bertemu malam minggu. Jalan-jalan nikmati malam minggu yang panjang. Hangat-hangat pisan gejolak pandang pertama bagi gempa yang melanda, bagi api yang menyala, goyang jantungku, nyala cintaku. Lar. Kendar bener kene. Lar. Kai. Iwa megendeng nyai kaeng. Ulun. Ulun cara apa? Cara cicing kesango. Mencai kaeng. Kain cicing tamplik motor. Lili. Lar. Kene. Siap apa dong? Pak. Itu. Manuk penginat lah ke panggung. Ini kesempatan dong. Benpok. Aku kalah lendo. Encer. Apa encer? Sek. Bless. Koron daerah rawan celek. Kayak gini. Aku jangan nih. Nah jangan. Sing loratno. Ada. Menyen. Dia putri. Putrinya. Bunga persik. Putri bunga persik. Beli sih dong. Beli. Wiro Sablan. Ini. Bunga persik. Iya. Wiro Sablan. Mengganti. Nyet. Guru badang. Lakar kijang. Lekar indang. Ale apa? Ale doang kelang. Kene nah. Ya. Yang bener. Macana subuh.
sampean, Ro. Kagak do kewa. Haji galan, Ro. Ngadi ngurusan orang tua. Maksud sih gini. Kira-kira asal sudah cinta sama cinta. Silakan kawin lari. Kewa saja. Kawin lari? Nge. Ngantena milang mulai. Panten bilang mulai pulung babak belur nasi. Kengken tuh. Urusan orang tua nomor 2. Oh, sing morang. Yang Jageres. sing ngapa baju, Ro. Sing nggo baju kawin melalung Kang Wang. Bane, Ro. Naik keres. Jani tak ada kayak gitu. Lah haji galak kan takut. Bogen pidana nganten ngelasen nang putro. Tako ya haji, cucu. Udah wah. Mong angang cucu. Dok. Lung untelang cantik jane. Lung kemikang bungut jane. Yen aliang wakif pemantos terus. Patut cai bisa mau pengatur marap kapin pianak bener. Dong tekan tekedong kene atur cai ne. Kengken atur tiang. Bikin dong. Kengken atur tiange. Kawin lari gitu. Sira gitu. Cai matur kita busan. Adene Gusti jak demen kan nggak masalah apa. Jak demen jak Gusti Mia kan. Dia napa merasa dengan jelema tiang sendeman sing ngurukan kali-kali dia kejelek-jeleke. Ngerti sih Gusti. Ngerti sih to. Loh. Kaden cimpot kopeng benone. Ya? Kaden cimpot kopeng benone. Anak keempat, anak kebolong. Dia nak mempertanggungjawabkan kengken omongan tiang. Yang tu dengan ngai kita teman sejang miyakan. Teman kan ngai urut katanya. Dok, yang. Dok apa dok? Lampu sorot. Sing nuati menjatene. Anike. Dok apa dok? Oh kamera. Dok. Ne mata duen klik-klik cara matan barong sing enot apa? Ajak macane batu-batu kengken katanya. Mang iwasin. Wong anike. Dok apa dok? Aduh. Nang udiang cimelinar. Dengan mikir. Diang. Do kilitan apa tuh? Para saudara mau pincar barang. Kilitan curak. Nah curak gitu dong. Beli di telon. Ipa lah curak beli. Kalau beli gelut marah. Adi piye nggak? Curak makelo piye. Yang produk baru ada pengit. Rok. Ya. Yen subolan curak. Kemudian ditujang di kupingnya. Beli jabo. Entongan. Oh pasang merusak lingkungan. Ada bonde dong. Nyen jetawa. Doang. Nih. Dongang. Dongang. Hijau. Kotake. Hah? Di kotake. Kan nih. Dongang. Kis-kis. Hijau. Di kotake. Kan nih. Boleh no orang beli. Dongang awak. Lebang vô đâu nè. Lebang vô hả? Kengken nih. Deman san. Boy lakar luas. Kaman deh mes kengken ini. Lu ngatur jane truk. Lo ngengken ya. Dia gusi deman san demi Kengken do. Kengken dia. Di kota kengken do. Nya orang itu. Cai matur kita busan marap kaping pianak. Deman san miyakan ini nane. Kengken kadene nane. Bro, muntungan, ambilang ngale kata. Bongol. Kaden ti bongol kopeng bapone. Anak ke bongol, anak ke dina. Yang penting apa orang itu tanggung jawab bang. Udah ngai-ngai kan. Dok, Ya.
Ye namun tu sumekan dingah apa kaden cai sih. Ani dingah apa? Kotak orang cai. Ani orang tiang. Kotak. Benar. Dulu saja. Ya. Iya nih. Niki. Oh, tenang. Niki. Pak Kawang Niki. Niki Pak Camat. Apa le camat mai? Iya, camat artinya calon mertua. Ini benar ya. Ning. Nade. Yuk. Nade dapat. Udah hijau. Lek keramat. Yuk. Mana? Yang Ning. Keke. Nah. Catu kengken. Calon mantu. Coba lihat Ji, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Udangnya nyodot, bibirnya kadangan, kumisnya mau bulu, padasnya mau bulu. Weh, udah siap gitu. Geregetan deh Anji. Yuk, Ya. ayo demen kena mesi bulu yuk. Mara yang di mana Ji? Weh, Pangkelu yang di mana? Neng. Bayang ya. Neng. Masih sengkengke. Yuk. Ada di rumah cumuhe. Udah mudah Hasan ngadep barang ayo. Ayo yang sengaja sengke gratis. Neng. Ya. Dobra lah Neng. Nah banget lu siwa. Beli ben. Ben aja. katanya antaranya. Oh polos dia bilang tanyain ya. Yuk, Ya. iya namanya jejelekan Ning. Ya. Tampi aja. Tampi aja. Beli. Bapak pulas nih. Weh, udah Muhammad temak. Kemudian ujung-ujung lagi pulas. Mudiang menang anter sing baji pulas. Mudiang anter aja dia. Jadi sing kene nake malu nih. Iya. Bang sing lek aten aja marep kapining calon mantu najine. Iya. Sekonen ayu mecelep kamu ke gedongan. Iya. Patut ayu mau bersih-bersih dan malu nih. Mempersiapkan kamar pengantin. Beli wiro sableng. Ikan yuk. Menang nu menriki nih. Yang mau pamit je bos mantan. Yuk jo. Jadi mempersiapkan kamar pengantin. Kalau je bos yang mau kolom mang dosir melayang. Semua akan saya ganti. Apa bro? Lampu merek Amerika. Kasur tumpuk solas. Sojek rek. Semprot dengan baik. Nyamuk-nyamuk semua mati. Le bos yang pun urusan yang mau wangsit kan beli. Kengken wangsit. Asal kita beli dadi pun ke tengah. Wala ada ras ku kaki. Nih dadi yang pun ke tengah. Yang pun siap nih. Dia mau kelong nih. Dia bos nih. Dah. Yang nawagan. Matur sisip Haji Matua. Nyen sengguh haji matuan cenien. Bebalih matan ceni sing tawang ci pemane. Weh, lung kemikang bungut cene. Lung ondelang cadek cene. Oh, caidot lakar nage dadi mantun wakine. Nen maluna. Halo. Ngaraos markapin anak wakine. Yen Prades sapunika menawi Haji tan suka tan suecer ing sikian didiang. Wonten arsa sanesya sang pinaka pesilur yan gumadeledang. Nika yang mangda sida didiang jangkapan sarengipun yayu. Begini lah. Sekonen si nyangkutin pianak wakine. Ada besi petakon waki marap kapening cai. Udah ngedar cing lacare. Liu cing lah mas-masan. Lah karatur yang cing marap kapening calon matuan cai nih.
yen berade sapunika pengarsan aji ke Batak Tegal Cecatu Carik sebenaning punika menawi raja mule-mule harta berana sarwa sosocan emas pinaka pesilur yayu nya dia di tiang pacang aturan Negene yen caidot lakar nyangkutin pianak wakine nih wasin nih jangkutin dan malu di subane nih jangkutin cai mare cai nyangkutin makan sapuniki tandang saja cijuan halo nagi nyangkutin pianak wakil di bawah jangan uli cerik emang tiba tawa bekas pianak wakil pada dan lakar bang wakil ide anak alisir oleh jorang usai apa kedong rangut si mire bida tenang lo ada nah hidup agung manguh bayo nih paling melah kaltut pemargen itu bang sengengalan liwat matur sisip kejaring jam ini. Dua neng titiang kedelumuk pisan tanerian. Mangga cokori dewa nagingin sekati pengarsan itu yana. Sani makin merasa sampun kecampur tuh titiang. Ngutut burif pemargin itu yana burung kepala. Di dari jalan kini sahabat paman. Dot pejalan pianak lah. Biasa ketiga gini. Oyong, deglah gugulah, lorat aja. Aduh, waduh. Iling-iling ang ragan cokor dito. Diang si susah pun dito. Mailah beli, sadalan mulut tuang alih dewa. Iya, ratu. Mau mah Biang dewa. Biang. Ide ibu pun cokor dewa rau. Yang lorat sirah. Iki cokori dewa duaku Gelani de tekening papa. sapun api Sungguh yang melenan perjani. Tuh lihat sisu sengeling tekening ragu Yen unuk pianak caine paman. ngiring ide dua kong putra kanti sisu kene. tulungin ilah lah, yang ruruh itu lorat dah. kuniki paicone kenangi dong ane mulai Udang hang tadi kudung udah. iko kemal sisu kuniki doyana Benar. inget kuniki Ija lorat dah. Aduh, Idewa subeling. Yang sapuniki sekadi nenten anak wenten ngereng wayang cokori dewa. Idewa. Lemar. Rasa kagiat tadi ibu. Idewa nyamat-nyamat loh ratna. Turin madi adi tekening iku. Jaten nyen loh ratna toni. loratna punika boyo wenten sios kumandi wandah putan ibu mingsikin di tiang dia Ratna Sari bu sane mawet saking jagat Ratna Dwi po Ning. Nggih, atur wagung. Wau dados titiang ilik. Boyo kesane riyen dok Ratna Dwi po. Karajak antuk ide Sang Prabu ring Jongrawesi. Nenten wenten parekan druwe ipun Yano Mical. Saka wenten putrani Asiki durung kepanggih menawi kemana antuk titiang puniki. Kemet ipun antuk ipun Yano kepanggih kering keleg. medaging kaki pasung penani do duagung
kantun dane Gusti Anom ring napuwastana bongkol Gunung Mega Kemar punika. Wantan mangkin sampun seda dane. Jane kengken nyat idewane. Melarapan punika sampun titiang banget ngelungsur pas suecan ibu. Mangna ledang mapai ce walau waduh. Mangna wenten nyarang titiang ngungsi ngebuk. Mereka maring jagat jongrang usi bu. Paman tulungin gelah. Kemana hantu ketiang sapuniki? Sampunang malih cokol dewa pacang ngerak walau waduh sampunang. Tapi wadal sapunike, duane puniki sampun wenten paice mau tamu. Layang aksi punike. Selendang sutra puniki bisa nangin megegepuk iri kering jongrang usirat ngayang titiang iring Yang itu barang-barang ini diolas lah paman tulung iring bu ini paman dengan enggak Iring-iring lah.